Пәлдірден Чавашенбе Таджикистан уйрымах ялхужалық идевізенбе тачыжығынса ішлеме бұшланы. Чигелешенне тулы урбавырлы хесене ұзатына. Республика шулсерен шырылми курав ергелеші. Онда ют шыржывзенден иккіміш шығырба ішлеген вун-вун пірлешу худшынад. Шеде шулхи вұнылтымыш курава Таджикистан ранда келмегі мұлдурыш. Худшынузем иге еншінде узылы булмалыне палыртырыштіл булура. Чавашра дузагалараган хуржы утсемде онда кеже хытларақ ішлеме бұшлыш. Хевелі шыржывра август пірлежевен шумкурга підермелі имшамне хабыл. Таджикистанра гидроэлектростанцизем номай. Вазене варапах сақтымалла. Сапас пая чилай кирлі. Ку уйдурада Чавашинри пірлешузем пулышма хадер. Пулас адалану худшыну шул ерне шидес игернере тепленрек тишкерзе балырдеш. Он хышын пірлешлеме келеші дуза жерепледеш. Чавашинре баян вежебинетла таджик пурнать. Кундах тепленнесем, вғыт ташлеме келнесем. Шавын бегех тада асла белю бараган шкулзенде вишерут мыл шамрак вренет. Мускавра тада эпхюре Таджикистан консульсви пурха. Анжахта Чавашинре онда жетме инше. Шавнамай Давлатшох Гулмахмадзода Олег Николаев ран Шубашкарда ядарлы центр ергелемеде булышмашкыны итрі. Онда вара сакунлы миграцибе шихынны идусіне дедемлі хуйырыш. Республика Гларамвали Алина Сусметова, Юрий Марков.